Mon général Chibangu, vraiment mina kulomba buluma. Mon général Chibangu, mina kulomba buluma sana na zaidi. Unyurumie ko mie president Zobrata. Mon général Chibangu, salina yo yangoyo. Mina jua ya kusema Chilombo anakweka en charge njuko nitafute mie fashiniko. Vraiment mon général mina kulomba buluma. Mon général na kulomba buluma. Mina jua ya kusema uku homme le plus dangereux de la planète. Unyurumieko. Unyurumieko mon général. Unyurumieko mon général. Na kulomba buluma. Mon général, mina kulomba buluma. Mina sema hivi, avant yawe kuya fashi niko mie président Zobrata. Chilombo akuje déjà cercueil. Ile watakujikia. Avant ukuye kukumie, ushikuye we moya. Nju hautaniweza. Na mtoto wa Yimbwa Edi Kapenzi bamwekepo yulu yako komo matabishi. Njo mkuyi. We bu generali bwako we ni wakunyanganyana mampango. Bu generali bwako weye ni wakunyanganya babibi ya bantu. Ku est beko na uwa bantu. Unenda kwa matako yako ku est kule. Wano nasima vloro mtetemeshaka kablo tentetemesha mie. Mini kumutoto wa muluba wakweneana. Umonesha shefu yako Chilombo ya kusema avant ya we kuya. Uko anafia kukutuma. Akuje sanduku, akufanshe na kirio. Shifone mizapana. Mumu nune ya kusema kama nafia kukutuma we kwa fashi miniko. Minezi kuongopa. Matako wa mamaki ya Chilombo na matako wa mamako we Chibangu. Na matako wa mamaki ya Edi Kapenzi. Muko mnitafute bien. Je suis Luba. Na nitakufa muluba. Chita chanjaka. Mina sema hivi. Chibangu matako wa mamako. Edi Kapenzi matako wa mamako. Chilombo matako wa mamako. Ku est beko na uwa bantu. Munenda ku est. Me Chilombo koneka bantu en charge njoko nitafuta mie. Me ile sa ku est beko na uwa bantu. We Chibangu unenda ku est we mtoto wa ndumba we. Mtoto wa kupata mimba muregle. Unenda ku est. Matako wa mama yako we. Unasema nite miongopa. Kuya niku na kuchunga. Kuya niku na kuchunga mtoto wa Yimbwa. Ushikowe moya. Beba na matabishi ya Edi Kapenzi mukwe na yemwe bote. Matako wa mama yenu. Bayi. See how the general they are enjoying in DRC Congo. Look at how they are eating foods. Look at how they are enjoying life, the general. But they don't go to fights. They don't go to the war. They are just sitting and enjoying money and enjoying expensive foods. But soldiers, they don't have food. Wife of soldiers, they don't give them any money, but they are sending them to fight. Soldiers, they are fighting with angry. They are fighting with empty stomach. And you are busy accusing Kagame. You say Kagame is the one who is attacking Congo. But look at how your general they are eating. But your soldier they don't have food. Your soldier they are fighting empty stomach. And you are accusing Kagame. Tshisekedi, listen to me. You're Mapumburiu, Nsunjuriu for your wife. Nsunjuriu for your wife. Mapumburiu, Nsunjuriu for your mother. This is playing with Congolese people. This is playing with Kagame. Look at how your general they are enjoying. But your soldier, they look like a street kid. Tshisekedi Mapumburiu, Mboloriu. Mboloriu, Nsunjuriu for your wife. This is playing with Congolese people. And you are busy accusing Kagame. Look at your soldier. They don't have food. But look at your general. The way they are enjoying because they are same tribes with you. Mboloriu, Nsunjuriu for your wife. Baboon. Mama, lolola kanyea ngabisaka. Na emeke yoko la nanuke. Oko yeba no enjou. Mama nake. Nanimina vivre na zamana koma kamarada banyama. Choisi. Nalembiko vivre na bato. Bato malamu basamuke. Mokile toni trahi. Baninga misusu na liaka na bango. Soki na pesi baseki. Soki na zangi baini. Mokile sale. Denise Dishoshwa. Denise Dishoshwa. Nishna noe problem leo. Mna kuekarte. Nishna noe problem leo. Meniko problem na John Chibangu. Espoir wenu. Ule munekia espoir.
Akwa mwelimine président Zobrata. Ule munekia espoir. Anje kuwa bakatange. Njoni kunae besoin. Denis de Shoshoa leo sina problème na wewe hapana. Meniko problème na John Chibangu. John Chibangu shikani koneshe. Je suis Katangé, je suis Lubakati. Je suis fier d'être Lubakati. Je suis fier d'être Katangé. John Chibangu shikani koneshe. Uko mutoto ule babaki alizala kumbolo ya Erni. Baba yako alikuzala we kumbolo ya Erni. Ça veut dire que uko inapte. Nju baba ko alikuzala kumbolo ya Erni. John Chibangu shikani koneshe. Shongo pa ke muntu na shongo pa te kintu. Chacun pour soi, mort pour tous. C'est le King Zobrata qui parle. Mwana muluba nensongo. Kapono na bekwite. Bajinenzala tu vitwao. John Chibangu shikani koneste. Mutoto ne mamake alipata mimba msunji ya Sofish. Kuya. Vile njo espoir. Bacho keke espoir. Toi tu es John Chibangu. Moi je suis Zobrata. Mwana muluba nensongo. Mutoto wa kuzara kumbolo ya Erni kuya. Uku inapt. Mutoto wa kutoka msunji ya Sofishi kuya. C'est le King Zobrata. Unanyona? Kuya petit. Kuya. Edi Kapend. Ndugu yangu. Shuku shefu. Uku shefu. General mu republique. Ole usaidie bantu. Me unanja kunyanganya bantu mampango par force. Na kupachia bibi yako. Aina ta bibi yako. Na kupachia ndumba wako. Edi Kapende. Mina kushanga ndugu yangu. Mina kushanga. Na we leo unakuwa na nguvu ya kunyanganya bantu mampango. Edi Kapende. Unakuwa na we na nguvu leo ya kunyanganya bantu mampango. Unaona? Malgré mina kwa taraka mie nduku yako Zobrata. Me palo ulikuwa mprison. Pena ncho kwambia Mungu. Mungu msaidie Edi Kapende toki. Mungu msaidie Edi Kapende toki. Ni innocent. Mambo de barumbamba. Bantu bangapi baranjo kwambia Mungu Edi Kapende toke mu prison mlorkuya. Leo unatoka mu prison. Unanja kunyanganya bantu mampango par force. Njia kupacha bandumba wako. Edi Kapende. Mina sema hivi. Unishikie bien. Mungu alikuproteger mu prison. Na unatoka mu prison. Il faut protéger peuple congolais. Sa vila upenda kuproteger peuple congolais. Unapenda kuibia peuple congolais. Unapenda kumaltraiter peuple congolais. Njua tule tumampete unavala. Na kale kateni unavala. Sitasema bia mingi. Sitasema bia mingi hapana. Mimi nasema hivi. Ile mpango uyache. Atanke fami. Atanke bakatange. Ile mpango uyache. Sitasema bia mingi. Ile mpango yache. Hii ni vol 1. Mimi nasema mu respect. Hii ni vol 1. Vol 2 takuya. Vol 3 takuya. Vol 4 takuya. Et puis ni muringala. Directement kuku chef yako Chilombo. Directement kuku Constant Mutamba. Udipache shema. Merci. Oh, l'air est grave. L'air est grave. Ngare mambo Edi Kapende natokia kufanya. Bandu kwangu ngare mambo Edi Kapende natokia kufanya. Mone mambo Edi Kapende natokia kufanya. Mone mambo Edi Kapende anatokea kufanya. General Mujima. Mone mambo anatokea kufanya. Donc avec Edi Kapende, uku nekona kusema bale ba militaire uku natuma kwenda kufanya mambo ya hivi. Oni nasebeko d'accord. Ngara mambo anatokea kufanya. Njo weye njo natuma ba militaire bafanye mambo ya hivi. Na parmi ba militaire balo natuma banasema president Zobrata tuku nenda ni paka vile.
mais atuna d'accord na bile ko na tutuma parmi ba militaire yako banatuma ba image yoi ngaria mambo nafanya we niko na we paka okuria suspension ka we niko na ka we nikuna kaweye général Mujima ngarama mboko nafanya nikuna kawe. Les nouvelles unités des FARDC sont en place à Kalemi, équipées d'une nouvelle tenue et de matériel renforcé. Elles ont une seule mission: protéger l'intégrité territoriale face aux menaces sécuritaires. Un exercice militaire de routine a eu lieu pour rassurer la population. La vraie question est: sommes-nous réellement à l'abri? Il y a une phrase qui dit « Dieu donne ses plus durs combats à ses plus forts soldats ». Ça veut dire que si tu traverses des moments vraiment difficiles, c'est parce que tu as la force de les affronter. Quand la vie te semble compliquée, quand les gens te critiquent ou que tu doutes de toi, rappelle-toi que c'est une façon de montrer combien tu es fort. Ces moments durs sont là pour te faire comprendre ta vraie valeur. Imagine-toi comme un guerrier. Chaque problème que tu surmontes, c'est comme une bataille gagnée. Vous étiez avec nous là où l'armée habite. Et ce sont des conditions normales. Mais qu'est-ce que vous attendez d'eux alors? Si on n'a pas donné tous les moyens, si on ne les a pas mis dans de bonnes conditions, vous voulez qu'ils fassent quoi? Ça c'est les politiques qu'il faut qu'on mène. Et nous sommes là pour améliorer. Le général Kifwa est aux arrêts. Tout est parti de cette vidéo qui est devenue virale sur les réseaux sociaux il y a un laps de temps, où l'on voyait clairement comment un avocat a été humilié, torturé. Et tout le Congolais, Bazaki Bongo, interpellé et sidéré par cette vidéo. Et interpellé Kibongo, avocat et Belé, ils sont descendus dans la rue, Sezisaki auditorat militaire, et Kokenegomon a directement le ministre de la Justice pour solliciter implication nae pour retirer tout au clair. Je suis consterné par la situation qui est parvenue, qui a atteint l'un de vous. Un avocat. Un avocat, ce n'est pas n'importe qui dans la vraiment. Et les ministres et la justice avaient promis aux avocats que la justice sera faite. Après un laps de temps, invita Kibongo, l'auditorat invita le général Kifwa aujourd'hui, à Koma Kibongo na bureau to et pas avocat, il y a auditorat où il fallait s'ambisaye, et aujourd'hui après audition nae, Batia Kibongo en détention provisoire.